السلام عليكم. maantay tole waxaan baranaynaa xarfaha alphabetical letters si loo qoro. A weyn saana loo qoraa. Capital A, small a weyn A yar. Capital A, small a weyn A yar. Capital A, small a capital A, small a. Markaa qor rabtid saasaa leedahay capital A dhaxda waa reeqaysaa, then small a saasaa u qori, waa ka baxday. B markaa qor rabto straight line dhabarka u istaajinaysaa, saana leed calool weyn, calool labaad, laba caloolood u yeeli. B yar dhabarka waa sidiisi, caloosha hoos bisaa jirta, caloosha koraa dhuntay. So B weyn, capital B, small b. B weyn, B yar. B weyn, capital B, B yar, small. Capital B, small b. Capital B, small b. C waa madax adagtay, marka ma qaadanayso, isbedeli mayso. Ha yaraato ha weynaato, hadday yaraato saasaa ku yaraysanaysaa, hadday weynaato waa weynaysanaysaa. Capital C, small c. Capital C, small c. Capital C, small c. Capital C, small c. That way, you write that way. Then come to D. D dhabarku waa istaajiyay sidii bida kolote, saasa u soo xiraysaa. dhabarku waa sidiisii inta meesha aadi lahayd bida, D intaad soo aadaysaa. So capital D, small d. Capital D, small d. Capital D, small d. Then after D there is E. Capital E is written that way. Small e, it's written like that. Capital E, small e. E weyn, E yar. E weyn, E yar. E weyn, E yar. E weyn, E yar. After E, F. Capital F, small f. Capital F, small f. Capital F, small f. Capital F, small f. Then after F we have G. G is quite hard, it's written like that. You write a C, then turn it like that, then you add 7. It is C7, G. Then G small, you write like that, you come to the second line like that. So G weyn, G yar. G weyn, G yar. Capital G, small g. G weyn, G yar. Capital G, small g. That way. G, then after G we have H. H for hospital. H weyn, H yar. Capital H, small h. Capital H, small h. Capital H, small h. Capital H, small h. I, capital I, kufi kabay wadataa. Capital I. Then small I, dhibic bay madaxa u sareysa. Capital I, small I. Capital I, small I. Capital I, small I. J, capital J, kufi wadataa, gadaalna bakoray ka leedahay. Small j, dhibicay madax ku wadataa. Ayda isu qaab egyihiin, laakiin gadaal bay ka qorofin, tan meesha markay ka baleedahay, tan qorofkeeda sidii ku wadan. Capital J, small j.
capital J, small j, capital J, small j, K, capital K is written like that, small k is written like that. So you see this one, the difference. معي كل دوين تن انت قبسني تنا انت قبسني. capital K, small k, capital K, small k, capital K, K وين, small k, 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 capital K, small k, capital K, small k, capital L, small l, L وين, L, L وين, L, L وين, L. M. So capital M كونو إلا small m كونو مقبتو intaas no konas. Capital M, small m, capital M, small m, capital M, small m, capital M, small m, N. So capital N is written like that. Then small n is written like this. Capital N, say like that, like that. Small n. So n wayne, n year, n wayne, n year, n wayne, n year, n wayne, n year. Capital N, small n. O. O zero hana lodiga. O wayne, O year. اسمه بدشو O. O wayne, O year. O wayne, O year. P for police. P. Sample logra P. Either wayne, either year. Either wayne, either year. Either wayne, capital P, small p. Capital P, small p. Q, written like that, like that. Q. Small q is written like that. Capital Q, small q. Capital Q, small q. Capital Q, small q. R. Capital R, like that. Small r, R wayne, capital R, small r. R wayne, Ariel. R wayne, Ariel. R wayne, Ariel. R wayne, Ariel. S wayne, S here. Capital S, small s. Capital S, small s. Capital S, small s. Capital S, small s. T. Capital T, small t. Capital T, ama T wayne, T here. T wayne, T here. Capital T, small t. Capital T, small t.
capital U small u. U weyn u yar. U weyn u yar. U weyn u yar. capital U small u. capital U small u. V. capital V small 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 v. capital W small w. وإما كروجود كنو ملها تنكنو إلا داي تنكنو ملها. capital W small w. capital W small w. W X capital X small x. X weyn x yar. X weyn x yar. Y capital Y small y. capital Y small y. capital Y small y. حرف كده منطقنا Z. Z capital Z small z. حرف الفابت انجلش قدام يحال يرادا Z. Z capital Z. Z وين Z ير. Z capital Z small z. capital Z small z. and وحرفهم كلهم على اسكودها alphabets. دب alphabets. وهنقادة إنجليزكا alphabets. mahadsanidin daawada muuqaaladani ee ku cishta oo barta sida loo qoro xarfaha ingiriiska ee alphabetsaga. waxaan u balanaa muuqaalkan muuqaalkeeda. Thank you.